hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'umunani, ingabo za leta ya FPR Inkotanyi zakoze ubwicanyi ndengakamere mu Rwanda, zibasira abaturage bo mu bwoko bw'abahutu mu gihe bahungaga bajya mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo cyitwaga Zaire. Icyo gihe ingabo za FPR Inkotanyi zifatanije n'ingabo bakoranaga za AFDL bakomeje kwica impunzi z'abahutu zavuye mu Rwanda, impunzi z'abahutu zavuye i Burundi ndetse n'abaturage b'abahutu bo muri Kongo. Mu myaka ishize, impuguke, abashakashatsi ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bava hirya no hino ku isi bafatanije n'abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi bagaragaje ibimenyetso bihari ku buryo bwimbitse bijyanye n'ubwo bwicanyi, maze ku itariki ya 7 Ukwakira 2019 bemeza ko ubwo bwicanyi bwakozwe bwujuje ibisabwa kandi bugomba kwitwa itsembabwoko, jenoside mu rurimi rw'igifaransa, yakorewe ubwoko bw'abahutu mu Rwanda ndetse no muri Kongo. Ibisobanuro birambuye byerekeranye n'icyo cyemezo mwabisanga kuri www.hutugenocide.org.